Kipat ba belin na kaleng karilum kasi bat jantia. Kila tu chakalumpung kabalai pun rio kaseng kasi senran kabala long hakasnong Muthlong West Giant Hills District. Kapang jong kani kalumpung kalong kithiet kipnyang jing shai ba im kisu shapo kisngi barim. Kani kalumpung kabane lai sngi kinthi kasdang na do kakat nyo trik bat penkut no hai kakat kandai trik yayong hapadeng ga jing pen I lariti jing ruai bat jing shat ten rai na kikin hun seng ba per jong kari kasi bat jain tia. Lasdang ya kalumpung da kajingu ublay na usyampang lingdo nongbri dekat seng ba kinong shat nong ken henyo skum henyo tram kumju kajingkren lampang na urangba H. Robin Gurba Presiden Seng Kilang. Nalor kajing pen I lariti layo ru kajing steng jing kerau na kiri rangba ke bala banjur ya kajing don kam ban kintiu yada bat penek pensa ya kiriti duster bat kajinget nyam tenrai kat kum bala ai pateng kilong shwa man shwa. Uba te bor roy konglam dekat seng ba kinong shan nong ken henyo skum henyo tram habakren halor kapang ula banjur ya kajing kong san ban penek pensa ya kamay maryang. Kamay rom o menta kalaring terkong karep karyang kambahasyo na marbom yok bunyo tiang syo naga kami Henry kini ki baro ladang kin mau ngikin dit ban ngu pandam kabor blay kan wan ban penbiang ban pendam laong uba tebor. Kejingin niam nini kung kajay pun lew kalau pakai soalan ada dusta. Kanyang nga soalan pada dustur nimlaman kelat ya ka. Wala kaladon kata kabagi ong kanyam berganti dustur laga jom Henry haka jingit asi kanyam pada dustur iya lang ringkat balik ya bi ong ba putai uban ban batai ya ka dong tip lane ubatai sa kada malong bapu hasi jai bener ya jadi hati di barok hati nuki kamaro lada kemarin lada kabehe kapan syong belai ke kapan syong belai kapan bendek ya kan yang berkok ong ya kai kabagi hasil pensyong belai ni pensyong belai lut kat kepala ladang ngirek yang lu mat belai ngingo ya kami mais mariang ngingo ya kami ram kami mariang makan ai uslap kasngi kel apa dia kami ram makan ai boy ai tiang ya kisok kisembay bangi ubre ngin yo ban pendonka bangi ubre ngin yo bang bangin bangin sakit ok iya lah kaya yalau jong konra ban kamay ko mentawa kumbang ilayo kasyat penfak na ilong penfak mo kasule tang ban Ndre ha keperkat kasih ha kajingan kasih nyimla bansyat klem lahir syarbot le klem lahir syarbot le nyimla bansyat ngimlang itu baca namar klem ke bor klem ke hukum klem ke din kamu jong ke bor boleh ngiu benreu ngimnur banle lem na kum ta kan long ke jing kombor ke jing le bor jong benreu ya ke hukum le kata ke bombit harkit hardang bombit ho WhatsApp kata kade kan kasih katakan yang kasih barbaro kibar bo iya kajingek belai baro kibar bo iya kajingek belai hadok lut di aja ka bakan songs tingen song palai song stem hadok lut bat song nek stem hadok jabe jong I hadok jumut depan kita sisa
irungi. Kita akan kita sisa ibangin dia. Kenal itu kita simnya dia bagi long. Lain kita bagi don harga jingek kasih lain harga niam kasih. Henry ke perkat niam kamdon hado lut jengki. Kamdon harga jabin jengki. Sudah betang namar bagi penyesok. Sekiwai pakin niam. Lain bagi kelanok nalaga jengkan niam. Kin ong ba kiri. Ibadon harga niam kasih. Kata namar ba kum kata ka jingek. Kaya rengkak. Bat di bawah kayu. Ladakan yang kamdon hadonut, ladakan yang kamdon hajabi. Kadon peres hasun haswa. Kitharai bakadai kejingnya. Lada omang ini yang berkumpul sasi sengo. Kata kejingnya, kabapun kata kaya rengkat bat di bawah. Tong ini akan mau para rusai. Maka jingay niam jangi hasi. Ka jingay niam jangi kum kajak benriyo. Kam lada deyu kenriam upena. Ubhoy uwal. Umaram ulengam unong ston. Umariaw lani kuno kam Andai ide kajuk kajar kejingat nyam jeni terlong kamas kem hado kata-kata nama arba kan nyam hangi kejai benriu kadai bapriaso ya ubriu batu bleng dai kan nyam go bapriaso ya ubriu batu bleng berhak awe bagi kenteri lawan kom kabate som ya ubriu batu bleng Breu wadu mulai kia ilang kendrong. Bat kita kini yo sengau jengi, kita disuruh di bagi yo sengau boros kata. Ba mulai ulah jengai no na pun breu hanga ngam pedian kata. Ndai dai breu ubayat lan ubayat jengai na mulai le rusak upet. Mulai rusak upet. Jarlah kata rendai ujai rite, ujai sumar, penhap, pengat hakano kejing tim, henry ujai kerpu kerdo, kejing jemnun, kejing som kahok, haberat hadu kata. Tenang dongin yo. Henry mano ke minta warboy berkat. Habagi pek ibabon lagi parakur parakaju ile lengo ya lengo syong lengo tre lengo le lengo natong sedang bacanya halaga job kejis untuk benri te habakunta ang lengo kahap ang lengo kejimble karep karyang jongi kam hasyo balai namar ba yo buy yo tiang jo naga kebi gelap kamberang el bokli tak long mangi kibre ibayot itu kejepang terkampung lagi Ndai gini ki bar. Ladangi kan mau ladangi kan deh. Ban nguk ban dem. Kabor boleh kan wan ban penbiang. Kabor boleh kan wan deh. Wan habangi ayat sakma kunne yala lengok yala rumah ki bar koi. Kami karek kami marian kadang berkati. Kadang berkati. Hakade hakabade ban ai tama umbiang por ting I love ting ID yo tu yo tambah hakoi kapor lap hakoi kapor dire kata kada gini dulu
Kata-kata ini dono. Balai namar bangi uben reu ngimpiang sio kamu kadem ka pencomblenya kami ramai. Ngi uben reu ngimpiang sio kamu kadem ka pencomblenya kami ramai. Ya kira kau ni basta lakin so. Lakin berat. Bangakun ma magapor bangi nang yakna. Ngingit ha, makuta orang jauh dengan so. Wow. Ndai kenal unong ger unong da unong ger unong da usbai beli pad haman bijing jabas deo larang ibiang ka niam larang ibiang ka lek dia haki jing jabas ni urang jauh punya da laga pangkas itu lani kanu ke jengwan lek tombor ke jengwan lek bor jom iwe pat beliau kirus niu kirus me Shwakani u Dr. Sunil Mohanty, tribal na Odisha, ulakren halor ki sandli ki mat ki bakongsan, ka jinga tali hak imlang saklang, ka thamay bat kalong yeng long sem, ka jing shani haladi, ka jinga da bat penne pensa ya ka may maryang. Haga nigas ngila sakhi ka jingdan lang jong kinomi khamat adu sembut Menteri Rangba ka jela ba snga bhalang thar ki Menteri Sarkar kinthop uba wailat miki shila bat ba sanbor shlai u MLA ka than ba coming one amban nalor ki MDC ka JHATC ya masih lang jongi kade kalapun jongi kalang kaboi ko pe tumba. You know, harmony among these communities. We will fight among each other, and the whole world, the state, the land will be a tragedy, a misfortune, with fighting between each other, with the ego of our own social, groups, social communities. So social harmony, let us keep up. That is the fourth value. And the fifth important value is to protect, to celebrate, to observe the civil duties. For example, the constitutional laws, the constitutional preamble, the duties which everybody, the state, the civil society demands us to follow. For example, walking on the left of the road, while driving a car, let us have the seat belt tied up, let us have the helmet putting onto our head when we are driving a motorcycle. So, and also giving voting rights every 5 years, 100% votings. So all these civil duties, constitutional duties that has been guaranteed to us by the Constitution of India should be followed by us. So these are the 5 social transformations that I have come here to appeal to you for a great society, for a great country. And lastly, my previous speakers also stressed upon the 3 commitments of our Niyam Khasi, the oral literatures, like Tip Reu, Tip Blai. That means we must know humanity, and that is how we can know our God. If we do not know our duties as a human, we cannot, find out God. So, to know God, we must know humanity. And also, opposite-wise, know God will be, realized without any humanity. That is why the first commitment of our Niyam Khasi is Tip Reu, Tip Blai. And the second one is Tip Kor, Tip Kha. And the third one is Kamai Iya Kahok. That means always on righteousness. We must walk in the path of righteousness. That is how the humanity can be preserved, because humanity is the gateway to divinity. And for divinity, we must have a selfless service. Service is the spiritual practice of any divine spiritual tradition. And also, these 3 commitments speak about oneness of existence, and also the love
as the highest truth. Let us love each other as human beings. And without, divisive attitude, what I said that which divide us, let us forget. Let us give goodbye to the divisive attitudes, the breaking points of our society, which break us, which divide us. And that is how dharma is through our action, through behavior, not just preaching. We must follow the dharma, the religions, the rituals by our own behavior. That is how I must today say that the whole world, I am giving you very good news. There is an organization, International Council for Cultural Studies, which is a global organization, which is the umbrella organization of the world's ancient indigenous faith traditions. The sound is not coming. You must speak Bharat Mata Ki Jai in a very loud voice. Bharat Mata Ki! Thank you very much.
Thank you.